laba bafihla amakwerekwere ababe beyilungisa ababe beyilungisa masiphuma nje emgonqweni ngomhla ka-17 siyayikhipha iprogram masiphuma nje emgonqweni siphuma kwibhunga siyayikhipha iprogram umuntu okufika ongenawo amaphepha kulelizwe akahamba umuntu okufika okulelizwe ngokungekho emthethweni akahamba angeke silokhu siyiphinda weba kwethu sisemsebenzini hayi bapembe abayigcwalisa imoto siyaphila cela lesigcwalisele imoto nale ngemuva nale lena nale yebo ninjani bobaba siyaphila siyaphila ubani oh bamba nani esikolweni oh wena so waba mdala kanje uvele umdala kunami abantu abazi njalo ukuthi insizwe engangifunda nazo zisaphila abantu bacanga nje ukuthi ngivele ngawe esihlahleni unjani bhuti wami siyaphila wena wenkosi ngiyathokoza bhuti wami amen bhuti yebo siyabonga bhuti siyabonga ngiyabonga bhuti wena wenkosi niyaphila bhuti wami wasiphile mfowethu ukhona ngesikhathi ungekho ubhuti wami ubakithi bhuti ngeke yikho sikhulisa iy'ngane mfowethu lolu lwazi esathekelwa lona ukuthi sibe lolu hlobo labantu siyibo sifuna ukuthi lungafi ngoba naba bengaphambili ababanganomona basinikeza ulwazi nathi kasikwenze kulezi iy'ngane ezisilandelayo yebo nkosi yami uhlale khona uNkulunkulu mfowethu uyabona makukhulunywa ngeproof kaNkulunkulu imina ngiyiproof kaNkulunkulu akudingi ukuthi uzusonke akudingi nokuthi uzukhulume yonke lento ekhulunywa abantu akudingi ukuthi uhlale esontweni ushumayele kuze kweqe uyazi udinga ukuthi ube indoda obala abantu bekubona udinga ukuthi ube indoda esitha abantu bengakuboni ngisho ey'nganeni zakho ngisho kubafazi udinga kuba kanjalo uyezwa mfowethu abantu besilisa abantu besilisa mfowethu iphutha abalenzayo bafuna ukunconywa bafuna ukuthi kwenziwe uma enze into ebese anconyelwe ukwenza kahle uyabona uma uyindoda awunconyelwa ukwenza awunconyelwa ukwenza kahle uma uyindoda ngoba uma uyindoda ukwenza kahle iwona umsebenzi wakho iyona prerogative yakho ukwenza kahle cha umsebenzi wakho lo ungafuni ukubongwa ubaba ubongwe kuze kweqe futhi ngiyaphila wena wenkosi usuze ngaleyo ndaba hayi futhi bengenthinjela abawo-engine bethi asirate i-service ukuthi i-service ngendlela yini mina nihlale ngininikeza imali yami lapho 1000 nginikhombisa ukuthi nisebenza kahle manje ufuna ngenzeni-ke manje mina hayi badinga ukuthi sikufake nje kubona office ethola ukuthi i-service i-right awuyi-right i-service yenu ngihlale nginincoma lapha kuhlale ngidlula wonke amagaraji ngisekeni izonincoma lashipha kabi sekusa le ndoda njalo okuthiwa igama lami liyabheda nayo indoda enegama elibhedayo yes ngicela usakhile awufake iy'nombolo zami la wenze yonke lento abayifunayo abathengi kudla nali khadi futhi wami sengiqedile kuzo zonke ngicela ukupaka la konke mfowethu konke asikwenze lapha angazi nginamalini lapha ekhadini angipake lapha mina uthi ngipake la cela ngalimali hawu ofela wangena lo muntu yaphuma asimlindi angizukuvinjwa ngwakwethu la futhi wami yaphela
awayishaya inkositini okuwumuntu wentombi lapha madoda. Wawushaya inkositini okuwumuntu wentombi lapha. Wena wenkosi. Niyaphila baba. Ngilinde wena wenkosi ngiphefumula nisi nasemamashini la. Ngibhizi ngithukwa ngabantu lapha ngithukwa itabane lapha itabane ibhizi nami. Itabane ibhizi nami lapha nihleli nina libele ngifuna ukushutha la. Niphile nje nina benkosi niphile nje niphile thina ngeke sishintshe thina ngeke sishintshe futhi ayikho into engasishintsha empilweni kade saba khona kade sasihuzuka kade sasihlupheka babengekho laba bantu sasilapha thina sicela uNkulunkulu ukuthi lelizwe sifuna selekelele ukuthi lilunge libheke kulungeni ningaze nidideke libheke kulungeni lelizwe ngiyanitshela bafowethu uNkulunkulu lelizwe uyalithanda uNkulunkulu lelizwe uzolilekelela thina sikhona bafowethu yabo ya mina njengoba nginitshela nje ukuthi angiqedeke amandla mina angiqedeke amandla bafowethu akulula ngoba nihambe niye emakhaya lapha mina engakhulela khona nifike nibuze ukuthi unjani uphakela umthakathi wayenjani ekhula unjani manje into eyenza ningeye ukuthi angisikhuluma isingisi angikhangisi ngemali angikhangisi ngezinto enginazo angiphapha nginamona angivimbani ngikweseka 20 times wena ungakazi ungeseke ngikweseke ngisho sengibona ukuthi uyangichaphaza ngikweseke ngoba ngisuke ngifuna kulunge izwe abantu izingane into ezisuke zingayibonanga ingxabano ezisuke ingayibonanga phakathi kwabantu abadala ayi affect izingane leyo ngxabano leyo noma nina ningabantu abadala ningaphambana niyohamba nambe nilungisana kuvikelwa ingane kulomhlaba kuvikelwa ingane uma umuntu omdala nje ingane kumuntu ongazi hayi ukuthi ingane umuntu omncane ngeminyaka ingane umuntu osuke engazi uNkulunkulu uyalithanda lelizwe ngicela ningilinde ngisayokhama lizolunga lelizwe wengane zakwethu ya lizolunga lelizwe lizolunga angindawo mina angindawo ikwelekwele la izweni lohanjiswa yimi nezinsizwa weinsizwa siyeza eGoli nje siye eGoli nje kusasa siye eGoli kusasa siyohlangana nama security asetshenzelwa izinsizwa zakithi lapha kwaZulu asetshenzelwa izinsizwa zakithi zakovenda amatsonga abapedi izinkampani zama security zalapha eSouth Africa ngiyohlangana nazo ngolwesine siyoyicela ukuthi hayi wemadoda asizwane asiqondane asilalelane siqondane sazane ukuthi yini inhloso yento esiyenzayo ebese sonke simanga ndawonye sithi awukwazi noma ngabe uthola imali kumuntu okufika awukwazi kodwa ukuma against abantu bakini because bazohamba abantu bokufika egcineni bazohamba noma ungabavikela kangakanani uyisecurity bazohamba niyibona lezi insizwa lezi insizwa ezingaka engiholayo bazohamba abantu bokufika akho uhulumeni akho phoyisa akho mengameli akho sikhulu sikahulumeni akho umuntu esizomethuka silwe naye kodwa akekho umuntu osebuholini ozovimba lento yabantu bokufika esifuna ukuyenza akekho umuntu ozovimba ukuthi abantu bokufika behambe noma ngaba namandla angakanani akekho so kungaba ingozi ke une security company njengoba sizoqala nje program yokufaka abantu bakithi kulama spaza shops bese uyithola wena ungasena umsebenzi ngoba wena ubugada abantu bokufika uzwe ulwe nabantu bakini ungalwi nabantu bakini uyasebenza nisakhumbula weinsizwa ngimthethisa nisakhumbula nize nithi anizukuya emamashini ngoba mina ngiyanithethisa ngithi ngidinga ngamasende nisakhumbula ngithi insizwa ngiyifuni ngenhlonipho ningakabibi khononke kulamamashi kuyimina engilwayo ngithi insizwa angifune umuntu wesilisa noma insizwa noma indoda ezothi ngikhona ngenhliziyo lapha ngoba inhliziyo yokuthanda umkwakho nisakhumbula lokho nisakhumbula ukuthi yimi engangilwa ngilwela ukuthi akambe kuyosekwa lamamashi ukuze sime ngandawonye silungise siye phambili hey basopha wethu yimi sikhwakha kwaNongoma yimi umfoko angcaba uzohlunguhlungu ziyababa ziyashuqula hey ngeke uzulunge ngeke ulunge mfana ngeke ulunge ngakho konke kusuka kwa first uzofika kwa 10 ngeke ulunge mfana yimi enganginibiza ngithi wozani ngamasende senilapha ngamasende enagcwele amanzi senizodelela mina manje mhlathi yonyoko hey ngeke ulunge mfana hey kade saba khona
nani kuphi ngo2014 ngiqala ukuhambela iSouth Coast ngigovuza insizwe eSouth Coast ngiqeda lento yomngcele phakathi kwendawo engapha nganeno kothukela nangaphesha kothukela insizwa isondana emahostela zizondana insizwa emahostela kuthiwa ongaphi uyimpondo ongaphi uyinzule mayiqeda leyo nto yaqedwa yimina leyo nto nake nasho ukuthi niyabonga ngoba senibade kangaka nje niyanya nina noncengo ogogo beni hayi mina akuncengwene lapha futhi sambe sekhona laba babhemba basilindile laze lashona ilanga sibizwa izinsizwa kazi wathi madoda kuyoze kube nini kubhama uNombeve ekhanda endodeni asambeni sekhona uma nje ngiqeda iboot camp kusukela ngomhla ka16 sibheke khona umuntu okufika ocabanga ukuthi siqedile ibhadi lakhe lelo insizwa ikhona ngiyobe ngihola uhalf wesigidi weinsizwa sibheke khona lezi indawo kuthiwa nje akungenwa kuzo ila sibheke khona bafowethu lapha izondi kabi ayibambe inona nina nje niyikhulumela ngemali khulumani yini nazi imali onobufakazi akabuveza ubufakazi ayithulele umlomo ubufakazi boyikhulumela bona mina ngikhuluma lokho engikwenzayo manje nicabanga ukuthi niyongiqeda amandla niyaphupha ngeke iziyenzeke leyo nto leyo asambe siyosebenza mufuna siyosebenza ngiyohamba nawe kube ngathi awukazi wenze lutho uhamba la eduze kwami ngikwesulile ungasekho empilweni yami uyitshela ukuthi ukhona kodwa ngiqhubeke ngihamba nawe ngoba ngafundisa ukuthi uma ngingashongo lutho kuwo lubi vele ayikho into embe ezokwenzeka ngiyesulana mina empilweni ngiyakwesula mina empilweni ngikwesule nje uqhubeke kube khona iminyaka ewu20 ungasekho kodwa empilweni yami danke ayizondi inkabi Dicilela abantu phansi wena isona siphiwo sakho wasiphiwa uNkulunkulu leso ilona afa oyolishiyela abazali bakho okukhulumile kwalalelwa umkhathi ngeke ukushintshe ngisho ungabhala phansi la uphinde ukusule beza abantu bengabi nakho kodwa ngifuna wazi ukuthi okukhulumile ngamanga ngomuntu onedlozi njengami umuntu onomsamo ophilayo njengami kufanele wazi ukuthi lokho kuyokulandela ngomkhathi not ngalezi zinto ezibhalwe phansi kuyokulandela kungasaboni umuntu kodwa kuyokulandela ngoba mina ngiyiphilela iqiniso phambi kaThixo akekho umuntu engake ngahlangana naye ngaphambanisa ukukhuluma naye akekho umuntu engahlangana naye ngemukela imali yokuthi akuyekwe lezi zinto ezenziwayo ngakho ke uyozama uzuyeke ukungcolisa ngeke